Kaseng sign perthei ka Voice of the People Party mentakas ngi South Re ukala langkot ar hajar pesan kala perloi ka jingyalang ban penithu pajba aya kisan ngot ki kertong MDC jong ka party ki banya aireng ha kisan tli ki constituency jong ka Ribohoi district ya kan ka jingyalang la penong hayo upsning. Kini kisan ngut ki kertong ka VPP ki bani aireng ha kisan tli ki constituency ka Ribohoi district ki kentu piu ba up kermen lengdo na jirang constituency ba Matthew Kenneth Makdo na nongpo constituency ba ban rikus nongsteng na umsning constituency ba kenjo lang rentong na Mahoti constituency bat uba isnei hing na Omroi constituency ha kate ka jingyalang pajba lawan ru ban sakhi do Dr. Ricky AJ Sengkon UMP ka Shillong parliamentary seat uba Bryce Tarwell Marbanyang MLA ka Maulai lapan itu bat penbena pajba ay ke kertong do Dr. Kara Etchen chairman ka State Election Committee election nasional kadang lahat pagkakabul sa hisi kababiantang dipigit pajba ay panayla the Voice of the People Party naman mentang pilong pajba kira start di pajba kira syampan kira soto baga sensyal pajba kabor ke syong tabi kira ngitu om pilong ikanlah ingin bisati. Hoki kena bagi. Siam negeri kelat pada kamu. Bagar kue dari jom panaikan. Pan om kebo om pisau di konstitusi. Maulai dan nongkrem Shillong no pat maulin klem. Bagi om nim silopi. Pai bawa ini. Keting tentu keting terpah ket negara yang bersemangat no. Ailah yek the Voice of the People Party. Pan yo ban rong hante for this sponsor. Pan yo lakam ban sesha. Kenapa pin yo ban igen. Kay kata sensal kada tawakatum tanam hante. Angin sekarang pai ba bai hidwon hante. Kerba tepi soba. Dengan sem ko spore. Pada dengan sem to majin sokya. Nanang epi idong tam kerke yang sensal kadar tabakoi sensal kadar tabakat pun tanumimbe larengin yo mentang namtip kay kamanjai yaka lashay kalashisi katampi kacuma kay kamanjai kalawai di poni nama ka shon happy badana akan maaf shawan bentuk kay isipai taribila agado maaf Kemudian kita pantai o Kohima War Cemetery. Yang kita talk about when you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. Kalau kita jadi kau, kita talk kau. Anda pilih lagi. Om yeti, wana kementar kalau shine kecompi, ye IT mental, ye kecil kecompi. Akot pada tentu, hoki pai papai. Kung uta ubaran yang kita jikit, kembali parok milan hangi. Itu mana sama-sama jikit. Siapa kali kita nongkat kamram, kacang apa jampi. Banginne mentah, nak mentah, kerasai kerasiski. Instan maduk mentah, lembaga MDC election, party election, kibasan. Ay kejekersan Pak Papai yang ini ketong kepada Voice of the People Party kalau je namanya nak Ribohoi yap terben mentai po jiran Pak Matthew Kenneth Makdo namanya nompo Pak Barnabas Nongsteng namanya po Umsteng Pak Kenjau Anton Mahoti Pak Isnehing na po Umroi Constituency. Kung party Cuma ingin penerai kertong dari kandidat tentang di konstitusi oper ni kan kerja dari ni terbesar punya ngedit punya bagi kita kandidat jongi banjeng lembaga Voice of the People Party hari election MDC Barwan ini berlong yobit babian bagi bala bersakri dari pekerjaan Bandrio jadi katakan mau kung party ini Syukya bagi dalek beria bagi lawak beria ini besar beria ikan dek kerti kapor yang ini kepati disoba kita ikertong bagi sei ibu rajit ini kita kepang ibu nisu ini kita lebih kita biang ba
Kim kata kongkor, panglong tadi mau nikmat, sebagai district council, bak kibala, bak tray kagam, bak syakli, ya kaya katan, jobi langi, pak tunjuk, ya kaya district di bawah away, hasil, atau district council, bak tunjuk, jain the hills. Bak ni, kini ki kertong di mana je, tetapi pak ki kermen sem, dekila ramai jin syakli, kabahatam. Sementara kaji bahaya jopi pak dari katan bak gila anu korma kaji telah district council bak tunjuk ikermen harasti bawah koi. Nama ikermen pala ada himjit banyak yang ikan di jogi nginget bagi nuna ban le ekomakam. Tadi nak kau kepati dia bisa dia lihat le banyak ini baru. Yang ini kapor nginget itu jadi ni kertong bidogi wala tumulong mantan kila yoso kila pahay mo kertong kibanyale di konsensi bopher jowe ka tham hoy dari ko parti gimpa bansu ya kuntu tang bansu penting lagi la pahay ko break na kwa pinito yepi ya kira kertong ijongi na ka tham hoy